Hadin kan tu kan segi berapa kit eki sya karo his bentar segi ni kalian kesoka ka bandra biang ni yakin ram kasih student union sya Shillong district J langut kini ram bahmat ke kasih student union kan tu student sama Raymond Kajana nang ta vibe student sama tuksan perkemen sunmit bat wajin jinas ketri sama Nur Ruben Najer ya sya penkit sya karo his ini sini hadin biga sya kem haki pulit huri hura hakrali jongki hakat kenai tarik nai mentaka sini ngai ki bor soka ga wonra biang ki sya Shillong wat ya thep biang habo Shillong district J kat ko bijing tip kini semla gidon hapleng kemet ko phar ko makhia bat kam don kene ko dawe kita kini ram barim juga seng bat tunjuk kini ram bamenta ki alek bat senan kini ram ki bahasa kem hakpop yu don hak te jeka hadin wa wanra na karo hills Kita brief isi sibent mo. Namar yang mentanya di misio jitip bagi lapoi sini menem stem. Ini lawan kendu marmar iki. Ya hak apa ide berkata gila aibor ya ka ni ka sisi barang dan sabar bikin penben. Begini kan sesong sisi sibent kin sesem ya ka rai pada hak ide bikin cepat juga sarkar ban ya keran halor tulisan teligi mat di bagat isi kala bu kemat. Ya baru langut kila ya wan rak sini. Lai rak sini dimakir dia biang di dan kamet ngopet tidak keran. Ya kita wajib desin bagi dan kam di mentah kin sesim ragi ni isi di mentah hak apa ide pada dapat mungkin le akan jadi pat keren ke surkar ya kan isi biang benar sinin sosok diwan itu guys sim berapa kan mereka tu baju Kod kan. sosok ada sisi ke sosok mah Boleh.